Yes, nizere ko mumeze neza abakunzi ba LTV24, nizere ko aho muri mukomeje kumeza kandi muri amahoro. Ni Pazero umuhungu wanyu, ndagarutse ngo turebe ese bimeze gute hirya no hino, ariko cyane tureba hirya iyo riterwa inkingi, cyane tureba mu burasirazuba bwo hagati, ese byifashe gute, amakuru ahari ari kuvugwa na yahe. Ndagusuhuje cyane rero wowe uduteza amatwi kandi utarakora subscribe, ubundi usharinge dukomeze tubane. Nta handi rero ni hano kuri LTV24. Rero mu burasirazuba bwo hagati byakomeje gukomera. Perezida Donald Trump yakomeje gufatira ibihano ibigo by'imari bya hariya mu gihugu cya Irani. Ni nyuma y'uko rero Mujtaba Khamenei, mukuru w'ikirenga w'igihugu cya Irani, atangaje yuko batazigira n'umunsi n'umwe bareka gutunganya nuclear cyangwa se mesure ibizi nk'intwaro za kirimbuzi. Ibi byose bikomeje gukomera rero ni mu gihe n'ubundi mu nzira ya Hormuz, muri Strait of Hormuz, hakomeje n'ubundi kubera intambara idasanzwe, amato ari gushimutwa andi akaraswa. Ibintu bikomeje kutavugwaho rumwe n'abatuye isi, bavuga yuko bidakwiye, ngo cyane ko umuhora Hormuz ni ubuzima bw'abatuye isi, ntago ari ubuzima bwa Iran cyangwa se ubuzima bwa Amerika. Bikaba rero n'ubundi byatangiye gukomera cyane no munsi mu majyepfo ya Gaza. Israel nayo ikaba yamaze gufata amato agera kuri 36, ndetse hakaba harimo ndetse n'impirimbanyi zigera ku 175, nazo zikaba zarashimuswe ndetse zijyanwa muri Israel, nk'uko bitangazwa n'igisirikare cya Israel cyitwa IDF cyangwa se Israel Defense Force. Amakuru rero akomeza avuga ko nyuma y'uko Mujtaba Khamenei atangaje ko atazigira n'umunsi n'umwe arekera gutunganya nuclear cyangwa se ngo igihugu cye kireke gutunganya nuclear, Amerika nayo ntago yicaye hasi ngo ituze gusa, yahise yikoza mu mikorwa, itangira gukora, yikoza mu mitana, ibwira abatanazi. Bivuze ngo Amerika nayo yahise ivuga iti igihugu cya Irani reka tubakumanirize. Ni ukuvuga ngo mu minsi ishize ubwo intambara yarimbanije muri Strait of Hormuz, hari igihe amato yajyaga anyuramo. Noneho icyo gihe murabizi ko aho kwishyura mu ifaranga ry'Amerika rya cryptocurrency, bakishyura mu ifaranga ry'Ishinwa ry'iri yuan. Ibi bivuze iki rero? Bivuze ko icyo gihe ubukungu bwa Amerika nabwo barimo babukubita hasi, barimo babukina nk'akadenesi, badunda bazamura, badunda bakubita hirya, bakubita ibumoso. Amerika rero yakomeje kubona ko ibyo ngibyo bitazayigwa amahoro, niko gutifatira ibihano ibigo by'imari bya hariya muri Irani, harimo icyitwa Ladina Exchange, harimo icyitwa Pahro Exchange, ndetse n'icyitwa IPZ Exchange, ndetse harimo n'ibindi byitwa Front Companies. Front Companies akaba ari rero ibigo by'imari biba byararemwe mu buryo bw'ibanga, ariko bifasha igihugu cyangwa se n'abatuye igihugu runaka gucunga amafaranga yabo, nta wundi muntu wo kwisi umenya amakuru kuri ayo mafaranga ibyo bihugu biba byinjiza cyangwa se abantu babinjiza. Ubangu rero ibyo bigo byafashaga Iran kubona amafaranga, kugura ibikoresho, kugaburira abasirikare cyangwa se no kugemurira abasirikare bari ku rugamba, ndetse no kongera abasirikare muri rusange. Ni ukuvuga ngo bafataga amayuwani y'amashinwa, kuko bari bakoranaga ubucuruzi n'igihugu cy'Ubushinwa cyane kuko Ubushinwa bwazaga kuhakura intwaro, peteroli ndetse n'ibindi by'ibiribwa, ariko bakishyira mu mayuwani, bityo ibyo bigo bigafasha Iran kubona amayero cyangwa se amadolari. Cyane ko ifaranga ry'iri yuwani ni ifaranga ridakoreshwa cyane ku isi, ni ifaranga rikoreshwa hariya n'ubundi muri Aziya gusa, ariko nk'amayero, amadolari, ngira ngo nawe ubwawe ntago waba ari ubwa mbere wumvise amayero cyangwa amadolari, ariko iri yuwani ushobora kuba nawe ubwa mbere uryumvise cyangwa se utajya uryumva inshuro nyinshi cyane. Amakuru rero avuga ko kandi ibyo byose bimaze kuba, ngo ntabwo rero hariya muri Iran nabwo bicaye ngo batuze, kuko n'ubundi nabo bahise bamanuka n'ubundi mu nyanja itukura, bajya n'ubundi gutangira no guhagarika ubucuruzi bwa Amerika ndetse n'ibihugu byo hariya muri Saudi Arabia. Ibi ngibi bishatse kuvuga yuko rero uko Amerika ishaka gukinisha ubukungu bwa Iran, niko na Iran ishaka gukinisha ubukungu bwa Amerika. Ibishatse kuvuga ko intambara byanze bikunze igihari kandi ikomeje, cyane uyu munsi ihari ikaba iri kubera mu mazi hariya mu nyanja, mu kigobe cya Oman, mu kigobe cy'Abaperse, ndetse na hariya mu nyanja itukura, ugakomeza hirya ukajya muri Saudi Arabia.
Abinavuga ko rero hari ibice bimwe na bimwe n'ubundi birimo biramo intambara yo ku butaka, ariko akari ibice birimo imitwe yitwaje intwaro cyangwa se yitwara gisirikare ishingiye ku idini rya Islam. Iriya mitwe harimo Hamas, harimo Hezbollah, harimo Houthi. Ngira ngo murabizi ko iyo mitwe yose nka Hamas muri Gaza, ngira ngo murabizi ko ihanganye na Israel. Muri Liban murabizi ko Hezbollah nabwo ihanganye na Israel, ndetse no muri Syria hariya Houthi, ndetse no muri Iraq. Bivuga ko ibyo bihugu nabyo uyu munsi rero nabyo byugarijwe kandi ngo ubuzima bumeze nabi. Mu minsi ishize nyuma yuko President Donald Trump asubitse urugendo rw'intumwa ze ebyiri azagombaga, harimo witwa Peter Wetkoff ndetse akamona Hayden, umukwe wa Donald Trump, bagombaga kujya Islamabad hariya muri Pakistan mu biganiro, bagahura n'intumwa zari zaturutse hariya muri Iran, harimo Abbas Araghchi. Ngira ngo murabizi ko rero Donald Trump yabisubitse, ngira ngo icyabaye nta kindi nuko Abbas Araghchi nyuma yuko avuye hariya Islamabad, indege yayiserekeza i Moscow mu Burusiya, ajya guhura na Putin hariya i Moscow. Bishatse kuvuga ko nta kindi cyari kimujyanye no kuguma gushaka ubufasha ndetse n'abaterankunga muri ino ntambara kugira ngo barebe ko yarangira. Abbas Araghchi avuye hariya Islamabad akagera i Moscow, ntago byarangiye gutyo gusa, yavuye i Moscow akomereza hariya mu kigobe cya Oman, ajya no kureba ese aganira n'abayobozi baho ese bimeze gute. Ndetse amakuru uyu munsi avuga ko Iran ndetse na Oman ndetse n'ibindi bihugu byari mu kigobe cy'aba Perse, harimo za Kuwait ndetse harimo na za Iraq, ngo barimo baganira ndetse barimo bashaka guhuza kugira ngo bo bicungire umutekano w'ibihugu byabo. Bishatse Iran ikavuga iti twebwe ntago dushigikiye intambara cyangwa se ibihugu byavuye ngo mu birometero ibihumbi n'ibihumbagiza ngo bize kugaba ibitero hano iwacu, ngo nimurangiza mvuga ngo Iran niyo kibazo. Twe turi ikibazo gute mu gihe tudahangana n'igihugu twegeranye, tugangana n'igihugu cyaturutse mu birometero ibihumbi n'ibihumbi. Amakuru avuga ko kuva Washington ugera i Tehran harimo ibirometero ibihumbi 12. Ibishatse kuvuga ko iriya ntambara yaho barimo barayirwana n'ubundi mu buryo bw'indege, mu buryo bwo gukoresha amato, kuko ntabwo ingabo za Amerika zishobora kuva mu gihugu cya Amerika ngo zihite ziruhukira mu gihugu cya Iran, ahubwo hifashishwa ibindi birindiro bagiye bafite mu bindi bihugu hafi aho ngaho, muri Kuwait, muri Iraq, muri Saudi Arabia. Murabizi ko bagiye bahafite ibirindiro, gusa murabizi ko hari n'amato barimo bazana hariya muri Burasirazuba bwo hagati kugira ngo ajye bafasha mu ntambara. Ni amato manini cyane rutura, ngira ngo nigeze kubabwira amato yitwa USS Grand Hilcon, akaba ari amato rero aparikaho indege ndetse agaparikaho n'ibitwaro bya kirimbuzi. Ni amato ameze akora nk'ubutaka mbese mu mazi, iyo ari mu mazi rero ashobora kuba parikingi y'indege z'intambara. Amakuru akomeza avuga yuko nubundi intambara hariya mu Burasirazuba bwo hagati itararangira, ariko kurasana ni gukeya cyane uyu munsi wa none hagati ya Iran ndetse n'igihugu cya Amerika. Ubu intambara ihari iri mu bukungu, intambara ihari iri mu bijyanye n'ibyo kurya ndetse naho kuba. Amakuru ashobora no kuvuga yuko rero ushaka kuza gukomera cyane, kuko Iran ivuga yuko itazigera yihorera umunyamerika ngo akomeze ayigire kampe nka byinane. Dutegereje kureba ngo ese uyu munsi biraza kugenda gute, ese Trump araza gutangaza iki mu kiganiro ari buze kujyana n'abanyamakuru be hariya muri White House uyu munsi. Rero ntujye kure, ni RTV 24, ni Pazo umuhungu wanyu, ndabakunda cyane kandi mukomeze kugira impagarike n'ubugingo.